Assalamu alaikum YouTube görüşçüler. Dostlar, bugün satуга ушул 1 жаштагы чум каратай чыгат. Эч бир жеринде агы жок. Сору жактарында көргүлө. Kulak başı, den soğuk, içip çekenleri bardығы жақсы достар. 4 қазы kulақтың çoğunlukları Bişkek'ten gelgen. Bazı kança dediniz? 95 mi iken dostlar? Kulak başları aralı. Kulақтың uzunlukları çum var eken. 4 қазығы den soğuk içip çeken bardығы жақсы eken. Adres Ақсыда. Ağlarına götürür bu. Bazı 95 bin oldu dostlar. Darayga Ақсы. Номерлерді астына жазып қалтырабыз. Кімге жаққан болса байланышқа шыға бересіңдер.